Turi mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Mbandazi mu kagari ka Kero, ubwo amazi amaze hafi amezi 3 ataragaruka. Ni mu gihe abaturage bari gukora inkomati hano ku muhanda kugira ngo babone amazi. Ni mu gihe kubona amazi ari ikibazo. Ni mu gihe waje mu gitondo ari gutaha mu masaha ya saa 10 ariko nta n'amazi ajyanye. Ni mu gihe hano hari inkomati cyangwa hari kuza abantu batandukanye kuvoma. Ni mu gihe umuntu ufite amafaranga menshi ariwo uri kuvoma. Ni mu gihe n'ingerekani y'amazi yaguraga amafaranga agera kuri 50, ingerekani kabigeze ku 100. Ni mu gihe abaturage bafite impungenge yuko amazi nakomeza kubura gutya bazicwa n'inzara, abandi bakicwa n'inyota. Ni mu gihe umwe mu baturage bari baje kuvoma hano yatubwiye ko yahaje mu gitondo ariko akaba hageze saa 10 ataravoma, ngo bitewe nuko abantu bari kuza bafite amafaranga yabo bikarangira bavomye bakagenda. Ni mu gihe umuntu ari kwemera akazana amafaranga 500 bakamuha ingerekani 2 z'amazi bakamutangisha uwaje mbere. Ni mu gihe abaturage bakomeje kwibaza ibi bintu bikomeza kugenda gutya bizatuma bibagiraho ingaruka, ndetse bamwe bayobotse kuvoma mu bishanga bamaze kurwara ibicurane ndetse na gripe. Ni mu gihe n'abagerageza kuza kuvoma amazi meza hano kugira ngo yenda abe ayo kunywa birangira batashye nayo babonye. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kubagezaho. Amakuru ritwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Nimba ari bwo bwa mbere ugize kuno muyoboro, fungura inzogera ubundi kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe ibura ry'amazi rikomeje guhangayikisha abanyarwanda hano mu mujyi wa Kigali, ariko ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa. Wasake yatangaje yuko ni mu ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda kubera yuko ibishanga byarakamye. Gusa batanze urugero nka Nyabarongo, nayo nugera kuri Nyabarongo uzasanga Nyabarongo yarakamye. Ni mu gihe abahinga ibisheke hano mu gishanga cya Nyabugogo nabo bakomeje kubura amazi. Ni mu gihe bari kuvomera, kandi murabizi ko mu gishanga cya Nyabugogo ariho hantu hahora amazi. Ni mu gihe rero bano baturage bari kuvoma hano kwino satere ndi kubereka bafite imbogamizi z'uko bari kuza kuvoma bakabasha kutajyana amazi. Gusa bavuga yuko umuntu ufite amafaranga ye menshi ari kuza akavoma, bivuze ngo ni kwa kundi inkomati zijya ziba mu kabande ufite imbaraga akavoma. Ibi byabaye tariki zisanga 28 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025. Ni mu gihe ibi byabaye kubera yuko habayeho imbogamizi nyinshi zo kubura amazi. Ni mu gihe umubyeyi yaje mu gitondo akaba atashye bwije, bivuze yuko amazi akomeje kuba ikibazo hano mu mujyi wa Kigali. Bivuze yuko bamwe na bamwe bitewe n'imbogamizi bahura nazo hari umwana uherutse kujya kuvoma amazi mu gishanga akora inkomati birangira bamukubise azamuka ari kurira, bikaba byamuviriyemo ingaruka. Ubu ngubu akaba ari mu bitaro, ndetse hari n'abandi bana bagera kuri 5 batangiye kurwara ibicurane na gripe bitewe n'amazi yo mu gishanga, kubera ko bagerageje kuza kuvoma amazi meza hano kwa rino riba ntago bayazamukana cyangwa ntabwo bayabona vuba. Ariko gusa ufite amafaranga yawe ubona amazi. Murabona yuko abamagare batonze kugira ngo bahabwe amazi ku muyoboro n'umukuru w'umudugudu umwaka no kagari. No kuvuga ngo ikibazo cy'amazi hano turagifite. Amazi yarabuze neza, bivuze ko tumaze hafi amezi 5 n'amazi tubona hano, kubera yuko Wasake twigeze kuyibaza nkatwe nk'abayobozi. Wasake tubwira yuko amazi azaboneka mu cyumweru kiri imbere, ariko amazi ntabwo yigize aza. Ni ukuvuga ngo hano dufite ikibazo cy'amazi gikomeye cyane, nk'uko namwe muri kubibona aho ngaho kuri robine. Ese munyamakuru, aho kuri robine ubu urabibona abantu bahari ukuntu bangana. Nanjye ubu ngubu sinaza kuhavoma ngo mbone amazi. Ni ukuvuga ngo amazi araduhangayikishije cyane, kandi murabizi ko amazi ni mu bimwe bigize ubuzima. Murabizi ko nta mazi nta buzima. Ni nk'uko hakundi bavuga ngo no money no life, bivuga ngo nta mafaranga nta buzima. Bivuze ngo rero nta kintu kihibereye pe, nta mazi ahari. Ahubwo mudukorere ubuvugizi amazi aboneke hano kugira tubashe kuvoma. Ku muyoboro n'umukuru w'umudugudu yatubwiye yuko amazi amaze hafi amezi 5 ataraza. Gusa nabo babangamiwe no kuba n'amazi bafite. Bivuga yuko bavugishije Wasake kababwira ko amazi mu cyumweru cy'imbere ari buze kuboneka. Gusa amazi niyabonetse, ariko ngerageje kuvugisha Wasake yavuze yuko amazi rwose amazi arahari. Mu masaha ya saa 6 z'ijoro baze gufungura ibigega amazi arageramo. Gusa
gusa abantu badafite ubushobozi bwo kuba bafite ibigega basi biyegereze ingerekani nyinshi kugira ngo babashe kubona amazi. Murakoze cyane, mwari muri kumwe nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina Kidasamura. Wowe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha. Nawe utarakora subscribe, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona